Гүлшира! Fuat Absalович. Гүлшира, район газетінің баш редакторын шақыр. Әбузәр Шаттыев mı? Әйе! Бар енді нәрсе қарап тұрасың шақыр енді. Alo? Сәлдер misiniz Nuriye Şaksiyevna? Siz bugünkü rayon gazetini okudunuz mu? Hiç yok. Siz Rano mu dire bulara? Bu gazeteni birincilerden bulup okuğa tiyir. Mega kelip yetiniz. Kütем. Alo? Sәлдер misiniz? Rayondan başvuraşı bak ki ne hallerde? Siz bugünkü rayon gazetini okudunuz mu? Yok mu? Vakıtınız yok. Mena kelip giderge vakit tabarsın mı? Yaxşı, kütəm. Alo! İsən misin İptaşvayın komutsi? Sen gazet okumaysan indi. Xatının oqay. Xatının oqab qana turmushdan orta qalmaqayım. Mega kelib ket. Kütəm. İsən misin İptaş prokuror efendi? Nişisi indi, bizning yerdə getiriz. Siz bugünkü gazetni o'qidingiz mı? Nişik indi yo'q. Rayon prokurori olarak birinchilardan bo'lib o'qitish tugilmasa oldu gazetni. Nişik o'qirli gazet tugil. Mana bugünkü son o'qirliq. Mega kelib kela olasiz ekan. Kütəm. Fuat Absalович. İyi. Әбузәр Шаттыев келіп жетті. Baray, kaçsam. Rahmet Fuat Absalович'la karşı alğanınız için rahmet. Sen, Heye? Abuzer, var mı rüşvetten dava degen maqalangni bastırır aldımdan? Birer, jünlük kişi bilen yok mu? Yok. Sensatsiya. Sensatsiya bulaş. Anı benim rüssetten başka çıkarga yaramaydı. Rayon hakimiyeti olarak rayondagi sensatsiyalarning birinchi navbatda men bilirga tegish. Xalq tugal! Nenidir o'qituvchi? Ximik korrupsiya qarshi dori o'ylab chiqarganmi? İyi. Vatandaş iyi. Bir tabletka kapkaç, yartı saatten son kişide ziyatka alu dilegi bütünley yokka çıkayken. Kamal, neni o'qituvchi o? Seyfi Minigaliyev
Химия оқытушысы редакцияға өзі шалтыратты. Бәлки ул шарлатандар. Кем? Қайда? Һәм ничек тикшергәнсең ул чыгарган препаратны? Фуат абзал, қызмағыз. Білесіз нәрсе, менә ваннасын рәтләргә килгән сантехник су эчәсе килә дип сорағаш, уланың суына шушы таблетканы салган. Теге сантехник эшен тамамлагач, тиешле акчасын гына алган. Артык акча да сорамаган, аракы да алмаган. Шуннан соң бит теге таблетканы хатынына эшертеп карарга булган. Хәзер хатыны бернинди дә акча дауламый ди. Районыбызда ришвәтчелек хөкем сөрә. Ләкин тиздән взятка алулар бетәчәк. Коррупцияның тамыры кырыячак дигәнсең. Төтене югары күтәрелә түгелме? Фуат абзал, үзегез бит һәр җыелыш сайын ришвәтчелеккә каршы сөйләп торасыз. Аны хашарат язып булайды. Районыбыз коррупция баткан дигән фикер алга сөрелә түгел монда. Соң мин бит Фуат абзал, безнең районыбыз birinçilerden bulup rişvetçilikке karşı darı uylap taptı deyip maktanırga uylagan idim. Adres ol химикна. Mingili Furamı 14. yurt. Нәрсә урамы? Ничегин нәрсә урамы? Mingili Furamı. Бездә андый урам бармы? Ничек булмасын? Фуат абзалович, сезнең бит ул урамга кирип караганыгыз юк. Анда бит кирип булмый, анда бит юл да юк, газ да юк, ут да юк, анда бер нәрсә дә юк. Сезнең урам белән параллель урам Мингилиев урамы дип атала. Мингилиев урамы. 14-нче ел. Гарипов Сәйфи Мингалим улы. Сәйфи Мингалим улы. Син шаттыгыз. Бар, редакциягында бул. Редакциядан бер кайда чыкма. Тиздән моңа опровержение ясарга туры килер моңа. Фуат абзал, ничегинде язып чык, ничегинде опровержение, Фуат абзалович. Фуат Абзалович, анда Мутиева Нурия Шамсиевна килгән. Барай, керсән. Фуат Абзалович! Сәмсез Нурия Шамсиев. Рәхим итегез, узыгыз. Бер мәкалә чыккан газеттә. Фуат Абзалович, мин аны сез шалтыраткач та укып чыктым. Фикерегез? Мине не әйтергә дә белмим инде, Фуат Абзалович. Бу мәкалә аркасында мине чакыртуыгыз сәер, Рамоны һәм мине төп ришвәтчеләр дип әйтергә теләгән шикелле килеп чыга. Гарипов Сәйфи Мингалимович, химия укытучысы. Сезнең система кешесе. Ул чынлыкта шундый дар уйлап чыгара алды дигән. Фуат Абзалович, Сәйфиме? Гариповмы? Шахсан мин моңа берничек тә ышана алмыйм, Фуат Абзалович. Андый начар укытучы шундый зур ачыш ясарга сәләтле түгел дип саныйм. Ничексез? Үзегезнең укытучыларыгыз турында шундый начар фикердә. Сездә начар педагоглар бармы ни? Юк, Фуат Абзалович, без инде аны мәктәптән куып чыгардык инде, бездә эшләми инде ул хәзер. Әле ул сездә эшләми менә. Менә Лениннар каян чыга? Фуат Абзалович, соң директор белән тыныша алмады бит. Бит конфликт. Ул гына
Бар bizden aşağı. Ул инде препаратын тикшереп тә караган, нәтиҗәләре дә бар. Vay 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 vay. Fatih Abzalович, bilmem de bilmem. Бәлки аны куарга чыккансыздыр, ә? Бәлки калдырырга кирәк булган. Bilmem de bilmem. Рано! Системасындагы кеше ул. Мәктәптән кулса да, сезнең кеше. Ой, Fatih Abzalович. Ну, Нурия Шамсиевна. Ой, Fatih Abzalович. Туктазали. Siz onun o'zi bilan bu haqda сөйләштегезме әле? Yok. Сөйләшергә кирәк, Fatih Abzalович. Атасын, анасын чакыртырга кирәк. Препаратның составында нинди маддәләр барлыгын тикшертү зарур. Ялганмы, чынмы ачыклау мәслихат. Андан шуннан да андый препарат ясалса, аны кайда һәм кемгә һәм ничек итеп эшертергә? Гөлсирә! Эй, Fatih Abzalович. Срочно минем машинаны Менделеев урамы 14-нче йортка җибәр. Гарипов Сейфи Галимовичны хакимият башлыгы көтеп утыра дип әйтегез. Anladım Fuat Abzalович. Быткасына салабызбы, компутына сиктирәбезбе, нишлибез Fuat Abzalович? Анысы инде алга таба хәл ителер, Нурия Шамсиевна. Элемтәдә тор. Ушыгыз. Яхшы. Ой, яшел ручка алып тримәле төшеп калган бит килгәндә. Рәхмәт Fuat Abzalович, киттем. Fuat Abzalович, adam Bakiyeva Fədüdən Yunus'umla kilgən. Кирсен. Sen misiniz Fuat Abzalович? Sen Fəddə Yunus'unda. Rəhim итегез кызыгыз. Сәламәтлек ничек? Yarıysa bulay, bilgine biraz vuruşup tura. Мин сездән районның баш врачыннан район халкының сәламәтлеге ничек дигән мәгънәдә сорау бирдем. Halkның selametliğinin bir kaşından aşar bulmadı Fuat Abzalович. Halımız şıdam. Ярый, монсын калдырып торыйк, соңыннан сөйләшәбез. Гәҗиттә бер мәкалә чыккан. Okudum. Siz şaltıratkay şunduk, okup çıktım. Фикерегез. Aptıraştan kaldım Fuat Abzalович. Şimdi özünüz şaltıratıp şakırgaç bütünlüğü keyfim kırıldı. Korrupsiya bir medisini dağına mı ne? Миңа киңәш кирәк. Гарипов Сейфи Галимович психотерапевтка я невропатологка мөрәҗәгать иткәне булмады. Хәтерләйсезме? Ул кешенең баш белән мөрәҗәгать иткәне юк. Әлегә. Молодец. Ул кешедән ул даруны кичекмәстән үрнәк өчен бер икене алырга кирәк. Әлбәттә, эш башлары өчен бер икесе кулга төшерү кирәк, ләкин саклык белән генә эш итә. Мин башта аның белән үзем очрашып сөйләшәчәкмен, ә син әзер бул. Аңа бәлки психик чалышлыгы турында справка кирәк булу бар, я булмаса, берәр санаторийга җибәрә туры килә. Юк. Аны районнан бер кайда чыгарып җибәрергә ярамый әлегә. Яхшы. Мин дөньяга акыл белән карыйм Фуат Абзалович. Без ул даруны ашап, bir хезмәт хакына аны яши алмаячакбыз. Даруны кулга төшереп, тикшереп, анализ ясап карарга кирәк. Анда Мусин килгән. Мусин. Хуш, үлем Фуат тәгәрәк. Абзалович, бу ишектән чыгып китсәм ярыймы? Ярый.
Гафу. Сіз шалтыратқашта мәқаләні қатыннан оқыттым. Әйтіңіз әлі, иптәш военком Мустин. Сіздің фикіріңіз нендерек сол? Мен военком ричаммын да. Қатындан ақшылай бей. Нәрсе? Взятканы военкомат тағын алалар деймін, я? Мұхтар Ағатович, Да. мен сіздің түгілі көбісін берге шақырттам. Сіздің бітті керек болуыңыз бар, ихтимал. Мәқаләдә ул химикның бір ұлы бар деп жазылған ди қатын. Біліштім. Қазір ул армияда. Уральский военный округта қызмет ете. Малаяңны армияға жіберербіз деп қорқытып болмайынданы. Әлігі аны бір қойада жіберге ярамай. Районнан шығарға ярамай. Аны өзіне повестка жіберіп, бір-екі ай үйдегіне отыра пұшарға мүмкін. Так точно мүмкін. Шақыртам да бір айшына бір қай кетесі болма переподготовка жіберем деп бұйрық берешекмін. Бұл уақытлы шағана, аның даруларын тексергенше, мақсатларын білгенше. Аңлашыла? Сіз бір-ақ ай жиынмейсіз? Жиынған едік, придется отложить. Қатынға шылай деп әйтірмін. Яры, қош еттік. Жирә! Виски һәм вискас. Район прокуроры не керек болды. Гәҗиткә күз салсагызчы. Мен аны мында келгенде юлда оқып шықтым инде. Фикерегез? Мәқаләдә бір ниндейлі криминал көрінме. Мені ник шақырғаның аңламым. Нәрсе, ол даруны меңа ошатмақшы боласың мәлі. Әлі саятуыңыз инде бұл? Yok, мен sayarmım. Prokuraturunu, hukuk saklау organların suku, rişvetçilikte ayıplау modada bit hazır. Қорқытты әлі мені бұл мәқале. Нишілер екен? Башымда түрлі ұлар қайды, нешік сөз біленгені атырға да білмейм. Бұл химикні үзету астына алға керек. Істейді өтіге шақыр. Шушы
Sen şu şey makalaga beylesen de yarar. Siyasat siyonlikler dik aşıllar, akuşeniye samağaylar dik kurtkan. İyin soklara diyen bulup, bir iki sejatını yürürlük verir. Anlaşıldı Fuat Abzal. Anı zakonsuz rəvişdə daru yasağını üçün cevapqa tartıp, o daruların konfiskovat iterge gerek. İş başları için bir şey olmaz. Gidelim. Sağlık bilengine eşittik. O gecitinin yedekten. Anısını indi ben üzüm halder. Yürü Fuat Abzal, yürü. Viskas. Yok, ona yaramıyor. Niye? Bu cinayetçi hükümge tartılıp iriginden mahrum itildi. Ай, статья! Разбойное нападение, вымогательство, домогательство, хищение чужого имущества. Fuat Abzaloviç, Garipov bunda. Kimsin o? Maşınağızını şunu alıp gelirken jiberdiniz mi? Tege kimlik? Varsa bu kulaklarını. Garipov. Bu ses. Sen misiniz? Sen misin? Rom, viski, konyak, arakı, kara arakı. Yok, af etiniz, men onday birler içmeyip şu ol. Yarar yaxşı. Şey işi qalaysa. Rahmat. Bir şeyle. Men sizni boshqacharoq ko'z oldiga keltirgan edim. Siz bitta mulayim kishi ekansiz. Rahmet. Şunday kızık gelip çıktı bir tane bu. 2 yıl boyu sizge priyomga kira almış yürgeniyim. Mında sizin maşinağız bizi alıp geldi tağı. Миңа приемга элеге алмау табигый хәл. Бүген дә мин менә Казанга барырга тиеш идем. Гәҗиттә сезне ачышыгыз турында булгач, бөтен эшләремне читкә куйдым да Казанга шалтыратып гафу үтендем. Һәм кичекмәстән сезне белән күрешергә булдым. Bir gaybat işlegensiz. Men de bir gözüm Kazan'a barga jiyinip yürüyeyim. Ник? Şahsi işlerim var. Казанга без бергә барабыз. Ne? Минем машинада. Bekleyin. Siz уйлап чыгарган даруны башта үзебездә тикшереп карыйк. Nigani özümüzde tekşirge. Onu Kazan'a alıp barıp kursattırga gerek. Ona Moskovga. Baba, sizler. Сәфимин Галимович. Казанда сезне дөрес аңламаулары бар.
Мәскәүдә исә бөтенләй жүләрде психушка салачаклар үзегезне. İşlev indi meni jülerle psihuşkaga salsınlar. Korrupsiyaga karşı kuraşlı bit indi el boyunca. Elle kaçan ilan ettik tugulma. Siz? Meni psihuşkaga salarga kerakdi. Мин күрәм сез табигать баласы икән. Rahmet. Әле кешеләр дөньясын аңлап бетермисез. Мин хәзер сезнең өчен бик борчылам. Уголовный эш башламагайлар иде үзегезгә. Нишләп? Президент коррупциягә каршы көрәш игълан итте түгел, әмма ләкин аны дарулар, препаратлар ярдәмендә алып бару мәслихәт иткәне юк. Комсызлыкка каршы торыгызны хокук саклау органнары ничек бәяләрләр икән? Борчылмагыз. Мин үзем дә менә гомерем буе шул коррупциягә каршы көрәштә катнаша алмавым өчен бик борчылып яшәдем. Молодец. Rahmet. Әйтегез әле, Зинхан, нинди дару ясадыгыз соң сез? Составы ничек уйлап таптыгыз? Нинди матдәләрдән тора ул? Бик шәп дару уйлап чыгардым мин. Әгәр дә минем препаратны кабул итсәң, бер тимәдән соң взятканы аласы килми башлый. Әгәр дә алсаң, кысарга тотынасың. Ике тимә эчсәң, инде бөтенләй яшисең килми. Куркам. Нигә? Сез монда кирәкләнеп кайтмассыз дип куркам. Нишләп? Карас. Идегез, минем сезгә тәкъдимем бар. Әйе. Бәлки үзебездә генә башта тикшереп карарбыз. Район эчендә генә коррупцияны җиңсәк, нинди зур ачыш була бит. Идегез, утырыгыз әле. Утырыгыз, Зинхан. Әйтегез әле, сезнең нинди проблемаларыгыз бар? Проблема дидиңдә. Проблема дидиңдә. Сез эшегездә бастана битәрбез. Мәктәп директоры итеп куярбыз. Чит илгә сәяхәт кылырсыз. Санаторийга җибәрербез. 3 катлы коттедж салып бирербез. Сез мине шундый препарат уйлап чыгарган кешене җиңел генә сатып алып макчы буласызмы? Сез ул даругызны үзегез эчтегезме? Ярар, китим әле мин. Ашмагыз. Мин дә дару бирәмәсме икән? Үзегез өченме? Сез нәрсә инде мин бит взяткалар алмыйм. Ничек инде? Ел буенча бөтен чиновниклар взятка алганда, сез генә алмыйсызмы ни? Сәйфи Мингалимович, һәр кемне гаепләргә сезнең хакыгыз юк. Әйтегез әле. Нәрсә? Сез нинди ул даругызны? Мин үзем белән алмадым шуларны. Шамсты урында саклыйсызмы? Әйбәт урында. Игездә саклыйсыз. Борчылмагыз, бик әйбәт урында саклыйм. Яхшы. Карагыз әле, Сәйфи Мингалимович, әгәр дә без ул даруны ашасак, башка районнарда бит бишәкчелек шул чамада калачак. Без бит аерым бер ил түгел. Без бит аерым бер илнең аерым бер районы гына. Аңладым. Менә шуңа күрә дә бит инде мин башта Татарстан президенты янына керергә тиеш. Аннан соң Мәскәүгә Россия президенты янына дип. Yok, Kurkan, rayonunuz için Kurkan. Siz bizim rayonumuza top düşüreceksiniz. Biz daha önce kutlamayacaklar, biz daha önce korkayacaklar. Sizin kararınız bizi hissedecekler. İlgar için borçlanmağız. Eğer de sizni korkmaya başlasalar bütün gayipni öz üstüme alacakmın min. Yok, yüzünüz. Yok. Ayşan, yolga aşılasız. Yine şey vakında, Savişaniye.
Yok idi nişik bu anda da koydum şeydi. Kazan'a gidem. Ondan Moskov'a yol tutacakman. Bir yere uzakka gidesin iken. Hayır. Haydi. Sen sağına yerinde. Şu acırı yazsan indi. Haydi Allah'a dur. Tukta. Ha. Tukta. Bir şey de sen fazlamız mı? Sen bir fazlamız. Bir şey sen. Hay Allah. Ben sana bunu ha. Pas. Ben naşenlikka verirsin. Ben biraz naşenlikka mı? Bu bir rüşvet bulaşak. Sinirse. Ay. Ay. Hayırlı yırtı. Hayırlı irtiha siz kim? Siz payada jilhansız bu. Hayır kozana varım. Seferegizne kişiktirine tura gelir. Niye? Sizge повестка бар. Иртеге саат 11-де следователь Мукшев табылырға тиіш. Иртеге сағат 11'de Мукшев табылмаймы? Иртеге сағат 11'de қозанда болам. Яма бәгіз тоқтағыз қойырыз қағызына. Ғафу етіңіз. Иртеге саат 11-де следователь Мукшев табылырға тиіш. 16-шы кабинет. Повестканы ипаритенші қолға алуыңыз ықтимал. Niye şakralar iken? Sen hele koman anlamadın beni. Onlar beni rayına çıkıp gittiğimle kelamiler. Ben bir uşakmın. Bir kitap kazana. Bulay bulgaç kazana var mısın iken? Nişik var mı indi? Bilesin barısın. 11. kabinet iptaş Mukşev kama. Nerse ni bekeyim? Bırak dinlen diyesen. Hoş bilgiler kasal da bana şu kazımın şekilleri. Zinhar işlemini kabul ettiğini takip edin. Мен яңғын қорқынышсызлығы инспекторы. Ертеге үйде болыңыз. Ертігізні қаралты, құрағызны текшірәшәкбіз. Bizim nerse bizni tekşiresiz. Bütün Яңғын қорқынышсызлығы линиясы бойынша. Bütün liniyalarımızda tüzük tekşiresi yok. Ертеге үйде болыңыз. Текшіру комиссиясы келешек. Varlığa kirek. Haydi, tüzük. Allah'ım sıkın indi tamam. Siz Garipov Seyfi Minғалиұлы ма? Hayır, şu. Sizge прививка ясамадылар мәлі. Nindi прививка. Siz нәрсе ишетмедіңіз мені? Nesene? Карантин иғлан ителді поселоктан бір қайда шығып кетерге ярамай. Прививка ясаймыз. Nindi karantin biz bir nerse de işitmedik. Bir korkunuş grip geldi bizlik taraflarına. Ey, ptişi bilen svinoy grip. Elle kaçan bitti bitinde, gitti bitinde olar. Dağında korkunuş abi. Buсы kazlinli grip deyip atalar. Gazliğine girip bulsa, sen bizden gene kurşuk Abdülberg'e kola indi. Mine ona kolarga kirek. Al nişeşi yılғы. Nişesi yılga deyip, minden 2 yaş keşirek. 77 yılga ye. Mine bu grip 75 yılgılarına paralizavat indi. Eyde көп сөйлемеңіз, артығыз әзірләңіз. Siz? Min 75. yılga bit. Allah'ım. Bu bit, мен сізге айтып тұрам. Козлиный грипп deyip, bu iratlarga gına yagatırgan grip. Biz прививканы әне Сейфиға ясаяшақ бар. Сейфи! Асанға кел! Hapisen! 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 Sen nişesi yılga le. Ник бідірей бақшы кетті мәне енді екеміз бір жыл бұлар ме? Mine, hapizlerge yazsanız öyle başlayayım mı? Дәрсе ясарға. Mine, kolunda kayıvırın kaçı. Siz 75 yılı қойса айында тудыңыз. Мен ме? Әйе. 21-ші Nerse de. июньде. Siz қойса айда тудыңыз. Avgusta. Aha!
елның августында туғандарына прививка ясарға деп фәрман алдық. Әзірлендіңіз. Әбузәр, менә син ышанасыңмы? 75 елның августында туган кешеләрдә генә козлиный грипп булачагына. Қарай, Әбузәр, хәзер бит дөньяда әллә нәрсәләр бар, бөтенесенә шалдырга була. Тикенә тор. Сез аңар бүген зинһар өчен прививка ясамый торыгыз әле. Ул бит карантинны бозып поселоктан чыгып китмәкче була. Бердә бер чылмагыз, мин аны бер каяда җибәрмим. Мин менә районыбызның баш мөхәррире Шактиев Әбузәр Гыйлемханович. Менә сезгә Халкы театрының артисты Ахаласки. Мин сезгә ышанам. Шаным, мин аны бер каяда җибәрмим. Ярый, мин сезгә ышанам. Сезгә ышанам. Рахмат. Ике-үч көннән килерсез, я? Ай Алла, киттек әйдә. Китәм. Менә коткарды. Әйдә. Сейфи, язык опровержение, язык. Білесің келсе. Военкоматтан бит хабар келді. Нәрсә дип? Улымны армияга алачаклар. Соң, Менә бит малайны армияда калдырыр өчен генә дә хәзер Руфия 300 мең сум акча кирәк. Ә миндә андый акча каян булсын? Кредит белән булайда да Әбузәр, менә синең кебек кешеләр военкоматларга акча төртмәсен өчен уйлап чыгардым бит инде мин ул препаратны. Мин сиңа әйтеп торам бит, военкомнар эчәргә тиеш түгел синең ул препаратыңны. Нигә? Нигә булсын, минем улымны бит армияга алачаклар. Аңлыйсыңмы син? Ул чирле. Сок чирле булгач нигә куркасың алмыйлар? Ничек алмасыннар? Хәзер миңа ашу итеп алып битәшәкләр бит аны. Ой Алла. Беләсең килсә, Руфия җан, я әйт инде, язык инде опровержение. Земельный комитеттан килеп бит йорт-йөремне үлчәп киттеләр. Уң як күршеңә 33 сантиметр, сул як күршеңә 36 сантиметр кергәнсең дип бәйләнәләр. Мунчаңны сүтәргә, сарайыңны җимерергә туры киләчәк диләр. Хәзер бит менә спутниктан төшереп фотога төшереп кенә үлчиләр икән бит хәзер җирне. Сәлфи, менә килдерә. Сәлфи, җаным, язык опровержение. Җәмәгать, бу илдә ришвәтчелекне булай гына җиңеп булмаячак. Ne iş?
Әлі гәжит оқи башладыңыз, Нурия Шамсиевна. Николай деп айтасыз, Фот Абзалович? Рано жетекшісі газет оқырға тиіш. Коррупцияға қаршы ойлап шығарылған даруның ялған екенін, теге химикнің шар-шарлатан екенін ашықлаған мәқаләні оқығаш сізде сүйінгенсіздір деп ойлаған едім. Bu опровержениені біз кішілеп мәжбүри рәвіште яздырдық. Қазір мен шуны оқып, сүйініп отырға тиішмә. Фот Абзалович, мен ол химикнің кім екенін, нендей кіші екенін яқшы білем. Қошаңыз! Нурия Шамсиевна, әлігі мәктеп директоры, сіздің туғаныңыз. Гарипов Сәфимин Галимович, мәктепте болған тәртіпсізліктерге қарсы ешқана баш көтерген. Шуңа директор белән тырыша алмаған. Ата-аналардан акча җыюга да каршы чыккан ул. Ул бит сезне судка биреп, сезнең белән көрәшеп бирмәгән. Ул бит глобаль рәвештә нәрсәдер уйлап чыгарган. Фот Абзалович. Ата-аналардан акча җыймасак, без икенче мәктәптә ремонтта ясый алмаган булайдык. Biz bit әллә нинди глобаль нәрсәләр турында уйлап утырып, акылдан шашып утыра алмыйбыз. Сез бит әле бөтен нечкәлекләрне белеп бетермисез. Баш врач Бакиева Вәдүтә Юнусовнаның иренең, энесенең сеңлесен мәктәпкә эшкә урнаштырырга кирәк иде. Ул да химия укытучысы. Сәйфидән дә яхшырак укытучымы? Фот Абзалович, biz sizin bilen, siz yaşaktan yakın tanış kişiler, rüxsat ediniz, aşıktan aşık söyleşirge. Barlık spravkalarını, больничныйларны biz barımızda Vədütə Yunusovnadan barıb alıp yazdırıp alıp qaytabız. Biz bu rayonun çinovnikları barımızda şulay işleyimiz. Ullarımızı armiyaga jibermesi için barımızda başta Vədütə Yunusovnaga barıp jalınabız. Yarı, boldu Nuriye Şamsiyevna. Boldu, ciddi. Ullarımız bitum. Siz şəxsən bu işdən üzünüzün qayıbınızda tanıyırsınız. Lakin bir nəsə də şey almışsınız. Yani barınız, qaytınız jalıydıgız. Biz bu işini zakka sozmağız. Barınız, qaytınız. Vədütə Yunusovnaga barıp jalınıp qaytqanda men... Fot Abzaloviç, sağ olunuz. Məxtar Əxatoviç. Rəjaya. Aytınız hələ. Yəki bu şinovnik bizning rayonda üzərinin balaları armiyadan qaldırır üçün больницаға barıb üzərinə kerakli spravkalar jiyalar mı? Biz bir kimni de meditsina zaключениесінен başqa armiyadan qutqarıb qala almayız. Siz нәрсә bu turda bilmiysizmi? Siz nima bu turda şu kadar tırışqan söylep тұрсыз? Bu bir cinayet. Armiya bulurğa tiyiş. Bizni kimde saklarğa tiyiş. Armiya bulurğa tiyiş. İlle kimde saklarğa tiyiş be. Отставить крик, болды, тынычланыңыз, болды. Вот так. Болды. Елизарымда қана залаш. Қанасын бересің. Вот, шулай. Бересің да, кек. Bizni bit kimdir saklarğa tiyiş. Шулай, сіз хақлы. Шулай. Кімдір сақларға тиіш. Armiya bulurğa tiyiş. Армия болырға тиіш. Кімдір қызмет бітерге тиіш. Ләкин бит барсы да мені сіз ойлаған жағына келіп шықмайын. Әйтек мені бір күнде меңа полициядан бірау келді де малайын армиядан алып қалуын өтінді. Мен айтам, негоден деген заключение керек дейм. Аны бар тек біздің баш врач қына халитала. Niye sorsun? Şu polisiya vakilin kutuna tepip çıkarmadan. Тепкен болар едім де мен. Айтсам айтемен ол бет сіздің қатыныңыздың абысы. Ey bu dünya. Қая барасың, шулай? Әйдәңіз фотоғыз, орныңызға. Шулай. Әлі отырыңыз әлі. Шулай. Ешқана отырыңыз.
Исәнмесез, Фуат Абзалович? Исәміз Бәдретә Юнысым. Рәхим итегез, осыгыз, отырыңыз. Тұрымдан тұрымға көкірәкне қаты етіп қыса. Нәрседен болыр екен ол? Аның сәбәбі түрлі болуы мүмкін, Фуат Абзалович. Бәлки істіні кәртейді. Әйдәгіз, текшірілігіз. Кардиограммағызны қойық анализлер ятсық, әйдәгіз. Санаторияға барып қайтсаңыз да зиян етмәс, Фотозов. Әліге вақыт жоқтығы химик білән башқатқан. Опровержение болды бет инде. Сен бұлсасың. Химик исән сау. Командар оны қолға түсіргені біз жоқ. Енді 2 тапқа тінтіділер. Нық кештірген. Опровержение болғаш ниетін тіттірғай. Опровержениені біз бей. Кішілер мәжбүри рәуіште яздырды. Қазір мен шуны оқып, сүйініп отырға дейішпі. Әмен шанмайым андыдар оның барлығына. Болған сүретті де оны тауып yok етерге керек. Ришуатшілікті. Сың біз ешеген системаны сіз өзіңіз яқшаңларға тейіш бетінді. Ешірін батырын түгел. Сіз мені ашуланмағыз, Мойсин әфәнжі. Міне сіздің наркоман ұлығызны түрмеге отыртмайлар. Çünkü siz prokurorның малайын армиядан қалдыра келесіз. Әміне мен prokurorның малайына ялған заключение бермеші болдыра алмайым. Çünkü ол біздің поликлиникабызны, больницабызны бек көп түрлі комиссиялерден, текшірілерден сақлап тұра. Мұндай бәйленішлерді, мұндай бағыланышларда ақшасыз, бүләксіз не ішлемек керек? Но нешігінде бір-біріңе ярдам етмейсің. Сіз мұнда пүштәк ришват үшін бұршыла отырасыз. Сіздің харжын Мүйсін әфәнді, мен ашуланмағыз. Мисалға сізіне тілге алғаныма. Зиян жоқ. Біз бетінде шет ят кішілер түгел. Sen dünyasının aslı üstüne geldi bir tane. Siz, өзіңіз, қайдайдығысың, Дүнияның асты үске келгенде. Мен көптен түгілгіне астына сиятырған бір малайны армияға жібердім. Призывниклар жетмей, кім ғайыплы? Военкомат ма? Барысы да военкоматның ғана ғайыплерге тұра. Біләсімі көп мүкші ұлларын армиядан құтқарып жүрей. Бірінші шератта сенің саман зор чиновниклар өздерінің алтын бриллиант малайларын армиядан құтқарып берей. Елге қызмет ету пашықты деп саналмаға. Сен ол чиновниклардың патриотизмін ашарасың деймін, елге қызмет ету. Мосин! Шынды болғаш, юғары орынларда отырушылар. Елге шынды бір әсәбітті болғаш, бұл елді іштесін. Ришватшылық, нешік шәшек атмасын. Мосин! Зор чиновникларына түгел. Хәліннен келген hər бір кіші ері қазір малайын армияға жіберме ортыннан. Ең хайыршы, ең мескен кішілерінің гіне балалары баралар армияға. Ақшасы болмаған, бұлаты болмаған кішілерінің гіне балалары армияға барғаш, аның армиясы да мәскәнінде. Armiyamız kalıklarına yürektirmem. Sefiden söz. Armiyamız kazanmaz kalıklarına yürektirmem. Armiyamız benim olmayan sıkırmem. Kalıklarına yürektirmem. Kalıklarına yürektirmem. Фотозавод, сізге селеу рахат. Сіздің ұлығыз жоқ, сізде 2 қыз. Ne sağla? Fuat Abzalович, biz onda birinin de preparat topmadık. Yoktur o. Yürü etkendir. Следователь yolunda barmağın. Varlık tekşirüşlerine, komissiyalarını inkar etken. Birevge de rişvet takdim etmegen. Әйттім бетпей сізге. Демек, ол өзі ясаған даруларыны ішкен. Нәрсеге бұршыластың сіз, мен бет айттым. Переподготовкаға жіберем мен ана. Пик сәйер кіші болып шықты ол. Білесіз ме нешлеген? Нешлеген?
Бақшаларындағы ағаш башына мініп отырған протест yüzünden. Sen onu ağaç başından düşürürge polisiya halinden kiledir bit. Fuat Abzalыч, ол өзі білен бау алған, yakın kile başlasalar asılınam deyip korkatады. Asılınsın öyle. Asılınsın. Gerek. Bunda şöyle baylak bile üşütüre gerek. Üyün sağ astına aldınız mı? Өзіңнің қорқынышсызлығың үшін деген болып, yırtın, қаба балдық бір қояда қашалмaz. Rüşvetke karşı darı oylap çıkarganım için meni rayonundan jibermiler. Mine şularga protest kezinden mindim ağaç başına. Ey! Seyfi! Hazır ağaç başına kadar bile kutlu olmuşsun indi. Esin. Şu rayonuna barası. Kozan'a barıp haber etesi uğruna. Apravirjeniye bastırıp çıkargansın ey. Jurnalist bulup girisin ta üzerinde. Seyfi hanım bu ay tamamlanasın kim bilgen. Makale çıkov bilen bitik. Redaksiyaga şaltıratırga tutundular. Чиновниклар da şaltırata. Hadi halk da şaltırata. Birisi kise hadi halk seni de, mini de kargadı. Şuna göre apravirjeni yazmışa buldur almadım ben. Seyfi. Haydi çölümünde. Hazır işemelim içine. Jurnalist olup girgen bulasın. Seyfi düşündü. Seyfi. Ah Allah'ım kadar çok kantıgısı gelecek. Seyfi. Allah! Hey. Uf! Seyfi. Rufiye. Aşarga alıp geldim eydi. Rahmet. Neresi alıp geldin? 2 yumurta, bir şişe süt, ipi. Yaxşı. İyi. İsen misiniz? Sen misiniz? Halleriniz nişik? Hallerini bana özünüz göresiz bittiğinde. Özünüz görgen işe. Mila yore. Sen misiniz? Ha! Siz Rufiye Hanım bulasınız, dürüst mü? İyi. Siz yanlışmasam Medeniyet Sarayı'nda kitapxana işi bulursunuz. İyi. Vakıtlı şetiga kulgan direktör vazifasında başkaram men. Ana ne kodular? Bir katı işte ol. Instrumentlarını, inventarlarını satıp işte. Bir korağında kızganış inde, ikinci korağında saksafonunu bil. 1 litr Usatski orakaga satıp inde. Şun hatlı bil. Kıymet
кыйммәтле инструментне. Телисезме, мин сезне бөтенләйгә директор итеп урнаштырам. Юк. Рәхмәт кирәкми. Яшьләр бигә шәке, хәзер мин аларны тыя алмаячакмын. Яшьләрне тыярлык кына кешебез бар. Эй, бина бик иске бит, әле бу төшәле теге төше ишлеп. Ремонт ясарбыз. Китапханәгә? Китапханәгә ярдәм итмәсез микән? Безгә яңа китаплар кирәк иде, киштәләрне яңартасы иде. Менә Зифа Кадырова күбрәк, Зиләха күзен ача, менә шундый китаплар күбрәк кирәк иде безгә. Казанга язучылар берлегенә шалтыратып, 200 рияга китап яздыртырмын. Язалармы? Язарлар. Анда 300-дән артык язучы бер эшләр юк. Сез чынлап әйтәсезме соң, Соң мин ол дитрәк кешегә шаганмысың? Рәхмәт сезгә. Руфия ханым, миңа да бит сезнең ярдәмегез кирәк иде. Минем? Шу хәлдә зур кешегә минем ярдәмем ничек тияр микән инде? Белмим инде ничек ярдәм итә. Әйтегез әле. Сезнең ирегез чынлап та нәфсенә тия торган дару уйлап чыгарганмы ул? Үзе әйтү буенча шулай. Ничә дару ясаганын белмисезме? Белмим. Кая яшергәнен дә белмисездер. Әйтмәде. Ул сезнең шәйгезгә яшертен генә ул даруны салган булган икән имеш. Шуны да сизмәдегезме? Сизмәдем. Сезгә кем әйтте? Минем шәймә андый дару салганын. Районның баш редакторы. Ярый, монысы калдырып торыйк. Бәлки шуның тәэсирендә генә директор вазифасыннан баш тартасыздыр. Белмим. Минем хәзер әнә башым каткан инде. Ярый. 200 китап тиз арада кайтып җитәчәк. Шуның өчен ирегезне агачтан төшерергә күндерегез. Барыгыз. Руфия ханым, 200 китап. 200 китап. 200 рәхмәт. Руфия ханым, 200 китап. Сәйфи төш. Фуат Абзалович килгән. Китапханәгә 200 яңа китап кайтартам ди, төш. Шундый шатлыклы чакта утырма инде анда. Руфия ханым. Мин үзем. Белмәгез! Алайса, асылынам! Төштüm Сәдимин Галимович, төштüm. Кирәкмисең, Харыч. Мин монда төштüm. Исәнмесез? Исәнмесез, саумысыз? Хәлләрегез ничек? Аллаһа шөкер, хәлләрем сезнеке ничек? Ярыйсы булай. Тик бераз нервына бакшатты шулай да. Сезнең даругыз слабый булып чыкты ахысы. Ник алай дисез? Сезнең бит ул даруны эчеп караганыгыз булмады? Менә бит сезнең хатыныгыз 200 китап бәрабәрнесендә агачтан төшергән ди түгелме соң? Мин аңа берничә көн элек ишеткән идем. Эффекты беткәннәр. Аны көн сайын ишеп торырга кирәк. Аны көндә ишеп торырга кирәк ди. Көнгә бер мәртәбә. Ашаган шеме ашаганнан соңмы? Ашаган вакытта. Менә хәзер сез анда ашап утырасыз. Иштегезме ул даругызны? Әлбәттә, иртә белән иштем. Siz bit үзегезне намуслы кеше дип саныйсыз. Нигә ул даругызны эчәсез? Менә сезнең шикелле кешеләр килеп, миңа взятка биреп, препаратымның составын әйттермәсеннәр өчен дип ишәм. Димәк, хәзер сезнең белән сөйләшүдә мәгънә юк. Юк, Алайса сау булып торыгыз. бушыгыз. Егылып төшә күрмәгез. Сез дә креслогыздан ишеп төшә күрмәгез. Сау булыгыз. Руфия, 200 китап. Син нәрсә? Син чынлап та даруымны минем шәймә салдыңмы? Руфия җаным, син бит минем яраткан бердән-бер хатыным. Яраткан кешенең шәенә начар әйбер салмыйм инде мин.
Vallahi. Vesile. Ha bu narsa? Şeşek. Oturttum. Әмма ши қоя. Условно да срочно освобожден. Әйе, Fuat Abzalович. Гүлсира, сен Сәфинең хатынын алырга машина җибәрдеңме, юкмы? Жібердім, келіп те жетелердір инде. Килгәч тә керсәң. Ул үзенең янына беркемне дә менгерми, асылынам дип куркыта. Асылынсан. Асылсын иде. Сан опровержение булды бит Fuat Abzalович. Аның хатынын нагатып эшкәртеп иренә каршы котыртырга кирәк. Нәрсә үзе? Җәмәгать, сез дөрес уйламыйсыз. Алай уйларга ярамый. Менә әле бит сез укымагансыздыр. Менә Казанда 2 газетада чыккан инде анда нәрсә дип язганнар. Күрәсең менә. Учитель химии придумал чудо лекарство против взяточничества диелгән. Коррупцияга каршы көрәшкән өчен үтереп асып куйганнар дип уйлаулары бар бит. Менә Fuat Abzalович, менә карап укыгыз әле. Аллага шөкер бирдем, и Ходаем. Инде Казанда да беләләр. Туктале, сез нәрсә? Инде хәзер республика газетларында укымыйсыз менә. Инде арка кашырга вакыт юк. Исәнсез? Исәнсез, Руфия ханым. Рәхим итегез, усыгыз. Әбүзәр. Сезнең ирегез бик принципиаль шәхес, компромиссларга бармый торган. Шуңа күрә дә аның белән сөйләшү безгә гаять авыр. Сезгә карашын. Ирегезне агачтан төшәргә күндерегез. Һәм безнең белән шулай хукук саклау органнары белән берлегәлектә хезмәттәшлек итсәгез, без сезгә бик рәхмәтле булыр идек. Мин иремнең эшләренә кысылмыйм бит. Менә бит газетта опровержение чыкты. Ирегез шарлатан, аны әнә хөкемгә тартачаклар. Хөкемгә тартсалар, дару уйлап табылган бит инде, ул аны теләсә кайсы вакытта эшли ала. Ул үзен агач башына куып менгергән кеше моның өчен закон алдында җавап тотачак әле ул. Нәрсә хәзер закон буенча агач башына да менергә ярамыймыни? Ул наркотиклы препарат ясап башыбызны бутарга маташты. Ул даруны эчкән сантехникның анализларын алдылар. Анында наркотик матдәләр табылды. Ул сантехникның наркоман икәнен бөтен район белә, сезнең малаегызның дусты бит. Син ул препаратларның кайда сакланганын әйт, ичмасам. Билләһи белмим. Лабораториясы кайда? Белмим. Сәлфи Мингалимовичның яраткан хатыны берәр нәрсә беләме бу дөньяда? Мин берни белмим түгел үзе. Мин бик күп нәрсәне беләм. Белгәч, ник әйтмисең? Менә минем ирем яхшы педагог икәнен дә беләм. Аны мәктәптә
ni işin kuğanıgızını da bilem, hem kiri koytarır işin. Ondan küpme akşa sırağanıgızını da bilem. Mine siznin de kim ikenigizni bik bilem. Kazandan qaytkan inspektor bilen restoranda oturgandan soň qonaqxonaga minip nişlegenigizni de bilem. Yalgan. 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 Yarar. Sizning de sorawlaryňyz barmy? Никак нет. Sorawlaryňyz bolsa, повестка ýazyp çakyrtyrsyz. Yalgan. Fotoğrafçı. Onda dışarı gruppası kilgen. Qoyan tüşürük. Endi koyan Qozondan televideniyeden kelgenler dışarı. Ay Allah'ım. Televizyondan. Nişlege. Qonaqlar bölmesine girdi. Fotoğrafçı Abzaloviç. Gülşire. Korrespondent uzigin aykarsan. Esenmisiniz? Что за божественный голос? Я помню чудные мгновения. Передо мной явилась вы, дорогая. Сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я встретил вас, и все былое в ожившем сердце ожило, как мимолетное видение. Какие ведь чистой красоты. Рахмет. Миға түгел, Есенинға рахмет. Есенинға рахмет. Қайсы жилде олар ташады сізді біздің яққа. Siz de Seyfi isimli kimya okutuşusu. Rişvetçilike karşı daruyla tapkan. O aş başına mınıp gitken. İyi, geliriz. İyi. Men onun bilen intervyu işlerge ettilim. İyi, lakin uzun yana bir kimden mingirni bit. Nişlep ağaç başına mingensin o? Sen anday kişiler biraz şudagrak bulabitindalar. İyi. Sen anday talantlı kişini saklamışı bulmuyor bit. Men onun bilen intervyu işlerge ettilim. Uzun yana bir kimden mingirmey, aslından deyip kurkıta. Onun yanına nişegine sileşip olacak. Hayır ol bula. Men görəsiniz, işiniz şunday ağır idi. Siz her vakit işte, yolda, sizin hizmet hakkınıza bir azdır idi. Benim sizge yardım edesim bile. Sponsor bularak deyip aytıyorum. Maddi yardım. Yedim sizi. Bizge bir yoxshi kamera kerak. Eski kamera bilen gelemiz. Abuzar! İsəmsiz. Esenmisiniz? Hayır, fotoğrafçı. Abuzar, Hayır. rayon gençliğinin redaksiyaga 80 yıllık kabul edilen kamerada et sigelçi alıp gelebilir. Fotoğrafçı alaytığı ne? Alay tizgini alıp gidip jitkirip bulmasa kırsa. Niye? Vatıldı mıydı o? İşak! İşak batıldı. Soň fotoğrafçı bizning bir kamera o'zi bizga da kerak. Bilasizmi, biz bir mana rayonimizning tarixini tushirib boramiz. Soň? Tarixini tushirib boramiz men aytaman. Ondan nik atıldı. Vatılı. Soň bit o'zingizning yubileyingizni uzdirgan chag'inda ishlab menim babagimga tirab tushirasin deb qo'limdan tortib oldingiz da idanga berib otdingiz. Ufala! Fotoğrafçı
Ничек Фуат Абзалович? Жанна бір ручек фонарем. Рахмет етіп алыңыз. Рахмет Өзіңіз сізге. тілегенді сатып алырсыз. Менің сізге тағын бір өтінішім бар. Йылың сізді? Менің інім медицина университетін тамамлады. Лечебный факультетні. Направление бойынша ол сіздің поселок хастаханасына әшке келді. Бізді? Әйе. Ама мұнда біраншық ярдам етсеңіз еді. Yaxşı. Bakayeva. Siz de Fuat Abzalov. İsənisiz? Enigizin isim familiyası nişi? Bakayım verey. Siz onu yakşı bilesiz değil. Baş bir kıraş buluruz. Siznikin soramayla. Enigizin isim familiyası nişi? Шуруев Пафнутий Люктикович. Andaki şişli misinde? Kışı dibinde. Eşli. Terapiye bölümünde. Ey. Әлігі корреспондент қызының інісі екен ол, Зина Харышын. Жил дауыл тидірек көрмегіз егітке. Зинхар. Bir eybet. Bir yakşı işçi. Ey. Bir uyulavşan tabip sizden enegez. Bizden inanı terapiye bölümüne şidek şidek bir gene eşekmen. Bek zor rahmat sizge. Bir yapşı Gülşire! Bek zor rahmat sizge. Qonaqlarını silahınız aşatığız eşittiniz. Rahmat biz yolda toxta başladık. Ey, yolda aşağı indi ol. Tatarstan halkının aş kazanı, utku, bavırı, şu şallı trasısındağı tutalışta aşap işten çıktı. Ey. Mine, baş vraç Bakiyeva Nidat Savrat. Gülşire, qonaqlarını aşatığız eşittiniz. Anlarsın biz birgeleşip avtobusta selfiler yurtuna varırız. Bek zor rahmat sizge. Fuat Abzaloviç. Şundi nadan anın enesi. Sen akşat ülep okuyan kişiden nindi tabip çıksın indi. Yarar indi. Eliga yerden bitken bulu kızda anlar üzgüz qararşı şunda. İleriz gittik. Sevim Mingaleviç. Mine siz bizni söz irikligi yo'qligida ayblisiz. Mine rahmetligiz sizga qonaqlar keldi. Qozondan korrespondent. Ularga aytish so'zingiz bor deb o'ylayman. Rahmat. Birbir. Rahmat. İsənmisiz? İsənmisiz? Biz Kazan'dan, televizyondan. Mine qaş başımdan Seyfi. Siz kimya okutuşusu. İdim, kıskarttılar. Siz rüşvetçilikə qarşı darı oylab tapqansız ekan. Taptım, hem rüşvetçilikə karşı uylap tapqan darumni bütün Rossiya territoriyasında faydalanırğa uylayım. Onu bütün sinovniklarga sürtsek, rüşvetçilik ilde bitecek. Nişi bu? Darını barlıq chinovniklarga işirtü mümkün bulur ekan. Biz onu uzak vodopснабжениеga salırga tiyişmiz. Ol bütün fakirlarga da su bilen krandan ağıp turga tiyiş. Uzak kılışılar olli işebit krandan tugul. Siz qarağız ali rüşvetçilikə qarşı karışırga tileysiz mi ol yok mu? Dilemesek biz mında gelirdik məni. Soğalaysa meni televizordan ko'rsatdingiz. Meni rayondan chiqarmaydigiz. Xalqqa yetkazasiz. Siz uzak o'tirashaksizmi ağaç başında? Mana siz meni televizordan ko'rsatib butun xalqqa da menim to'g'rida siylasangiz, ham meni izlarlik lavdan to'xtasalar shundoq og'ash boshidan tushashakman.
Гафу итегез. Хәҗәтләрегезне сез ничек башкарасыз? Нинди хәҗәт? Сез ничек аннан тышка чыгасыз? Кеше күрмәгәндә. Сез нәрсә монда? Ришвәтчелеккә каршы сөйләшәсе урында ниндидер тузга язмаган шакшы сораулар белән минем башымда катырасыз. Сезнең ни хакыгыз бар безнең телеканал турында аны фикер әйтергә, а? Дурак, ул дурак. Дурак булмаса башы белән стенага бәрергә маташмас иде ул. Зина караш, үтенеп сорыйм сездән. Күрсәтмәгез аны телевизордан. Аның турында бөтенләй сөйләмәгез дә. Дөньяда андый акылга закыйм кешеләр бик исәп, аларга игътибар итәргә кирәкмәс. Аны мыскыл дип җүләр дип күрсәтик мәллә. Әйткәнчә, аның турында сөйләргә дә, күрсәтергә дә кирәкмәс. Борчылмaz, мин төшермәдем дә. Бик яхшы. Минем сезне кунакка чакырасым килә. Кая? Изге Фуат чишмәсенә. Кем соң ул изге Фуат? Үзебез дип тора идек. Әйдәгез ана барсын әзер. Бәлешләр, ишпишмак, үрдәк. Әйдәгез барса, мунча күлдә үзе гизә. Әйдә. Алай булса әйдәгез, әйдәгез тизрәк. Нәрсә кычкырасың? Әлегенә эхо Москвадан синең турда әйттеләр, Мәскәүдә дә беләләр хәзер сине. Теш! Бик әйбәт. Бик шәп. Теш! Бик әйбәт. Теш! Төшмин. Нигә төшин? Сәйфи, ордым мин. Артан бар ятып тор. Сәйфисің таләпләренең күбесен үтәделәр бит. Менә кара, Мәдәният сарайына ремонт ясадылар. Китапханәгә 200 яңа китап кайтартылды. Хезмәт хакым хәзер беләсеңме күпме? Күпме? 7000! 7000! 3000 алайдым бит. 3000! Күрсәт инде шул препаратларыңны. Нәрсә менә бөтен дөньяга каршы көрәшмәкче буласыңмы нисең син? Аны, менә син шушы халыкның ачык бер мисалы. Юк кына нәрсәгә алданасың. Пуштак кына әйбергә сатыласың. Инде хәзер мине агач башыннан төшеп, бөтен эшемнән кире кайтырга үгетлисеңме? Юк. Синең ул китапларыңнан да китапханәдә укучы булыр дип уйлыйсыңмы? Ахыры фаҗигале тәмамланмагай дип Менә нигә куркам. алай дип куркасың әйт. Нигә алай дип куркасың? Сың урамыбызда әнә юлларны төзекләндерделәр. Шуннан нәрсә? Сың мәктәпләрне ремонтларга рануга акча күчергәннәр ди. Бер яртысын урда бетергәннәр ди. Сәйфи, куркам мин. Менә безнең кыймабыз янында әллә нинди шикле кешеләр йөри башлады. Юк белән машинаны катырма ашарга алып килдеңме? Алып килдем инде. Килсәңме бәйле? 2 йомырка бер шешәсе типи. Аңладым инде. Ничә атна шул. Карале анда капка төбендә беркем дә күренми. Син юк белән машинаны катырма. Беркем дә күренми капка төбендә. Нәрсә бу? Ага. Нишисең? Сәйфи, агач башында 2 ай утырасың бит инде, сагындым. Руфия. Мин дә сине сагындым. Руфия, менә болны бәйләп бик дөрес эшләгәнсең. Әйдә, тартып алам. Мин монда. Olunda bir. Gideyde. Birinde. Rufiya. Yendes güne bir. Halaysaydı. Haydi yürü. Rufiya. Bir güne olabilir. Olamız olaysa. Haydi. Rufiya canım. Haydi. Şimdi Rufiya. Haydi. Bulmay.
Решетникler hazır mı? Hazır fotoğrafımız hazır. Tezrek, tezrek. Akşayın oğlum. Tezrek indi. No. Dur bakalım. Siz hazır mı? Hazır. Alaysa söyleşkençe. Yürü. Başladık mı? Seyfi! Seyfi! Niçin dünyanın ostanıska eğlendiresin? Bana kullanma oldur, onu taşla beter. Yok! Lavaylarımız uçup gele. Armiya yaşına jitkeş. Voyinkomatda rişvet almasalar ne işler beter? Okşa tutsan güneri. Kışılatça yaşap bula. Sizin için tırışam. Senin darığını kullansalar biz balalarımızı bu kırgada kırkalmış ajapalanacak. Buna şol voyinkomatlar akşa dürtmesin işin. Vraçlar akşa tülemesin işin deyip min bir tüylep çıkardım o preparatımını. Okşa türtmesen vraçta şunnep kara beni. Sen de yapma ha. Taş hazır o jirge sıvılaş. Düşmeyin. Korkam min sizden. Düşüremiz. Davay. Aslanırsam. Sarmasın. Bravo skille. Allah. Şemağa. Sama sut yasarga yara. Harala. Sağ olun. Çıkıştan şaka. Vay bulsak ilave. Seyfi'nin Galimoviç. Şimdi bizi düşeretilen istiken rahimitigiz. Biz sizni yanığa menemiz. Bugün benim priyomnikin tugel. Oha tabzalık. Tuven senip şunda menip yürmegiz indi. Biz halık kata babara diyişmez. Siz haklı vatandaşlık. Her vakitte. Tutunuz. Mine tugel. Başka şına tutagaz.
ағашта. Дошмин ағашта. Что такое? Не знаю, что такое. Siz üzerindeki kişiler, militerli preparatını rayında faydalanır kadar ıslat etmedim. Hatta takdim de etmedim. Barıtık Kozağa, onunla Moskov'a barı, en zor alimlerge kursatıp anın sastafını tekşirtesip girgen idi. Siz şunduk şavşu kuptardınız. Belki onların bütün neyde yoktur ha. Var. Elimin yana türlüsünü uylap çıkaracakman. Rişvet algandan son, kulak, burunların kubap dışatırganın. Razı kimlerdir kile? Nindillahın yeri bu saatte. Bu Kazandan. Haydan. Kazandan. Прибытие. Здравствуй. Hayda o. Мен бұнда. Ağaçta işte. Narının özünü kullanıp karadınız mı? Efektin indi. Yok şu darunun birmey. Bir darunu içsen kısası kiledi. Narını her vakit kullanan sayınçılar kısası kile değil mi? Yemeğe naqsiz etkence içken sayı kısası kiledi. Bir güne timeni bulsa da kol kaçır almadınız mı ne? Yok şu o bit uzun yanına mingirmiyor. Aslından bir kokutta. Yüzeli. Şeyga getirip olmayana. Milyon somlu da olmadı. Şu darunun neresiyle taratıp tertip uğraştıran bir hıyalana. Satılmayacak bir şey yok bu dünyada. Söyleşebilmişsizler. Selfimin Galiç. Sen misiniz? Sen misiniz? Siz kim bulasınız? Kazandan mahsus mına sizning bilen beyli vakıgalarını aşıklarga dikildim. Rayon üzeri bitmek özgergen, tüzülüş, şistarın hoşları. Mına siz uylap topkan darut esiri deyip onlarga mı? Ben bileyim ana. Jitekçilerden sırağız. Sizge yeter jitekçilerden sırağız. Sırar sözünüz bulmazsa siz karışın minnetin olağız. Mine Moskov'a jiberiniz bir tane. Ya. Sen başta özümüzün vraçlar karamağında rehabilitasyon ütersin. Ondan sonra biraz sanatoride yalıp kaytırsan. Allah saklasın. Mine Moskov'a zor alimlerge darununu kursatırga kirek. Preparatını tezirek Moskov'a zatırga mini bundan alıp giderge yardım etiniz. Moskov'a iterişin belki vertolyot da sırarsın ha? Raketi bulsa da. Bu tağı deybe. Moskov tiresinde ıgısığı. Vertolyot değil hatta korgalar taşmay. Korak seni. Qarayıp. Yasağın preparatlarınızı özünüz bilen mi? Mina. Kazandan tilgen vakilge. Bir güne time daru biriniz şey. Kafu etiniz. Özüm bilen tügel. Benim pes etesim kile. Belki tetra alasız. Ben oğaysızlanam. Gel! Bunu Moskov'a şiverge yaramı meskenen kamisi kilim jitkaçanım bilen bu kendi kilini bitirirge kire. İndi nişlep kine koramadık. O sırağa şey bütün yollara asfaltlar şeydik. Beyelerin şunu bitirdik. Otardaki bütün beyelerin şunu bitirdik. İndi özüm alıp şuradayım ulan özüm. Anın bilen bu kendi kilini bitirirge kire. Anın yurtu yanına kim diyende 3 katlı kates salıp koyuyoruz. Sıraçına. Hiçlik altına kim diyende birer inamarka birer gelik melik Mercedes. Sıraçına. Срочно. Hatının işik. Hatının avızlıkladık indi biz anı. Hatının özü de suydu indi bu seyirliğinden. Hatınına kov bitip akça biliriz. Yanında zatlı ir atlar şuvalsan. Özüm şuvalarman. Sıraçına. Anam, halık altında yamanatın çağırığı gerek. Moskov'dan komisiya kilgeç kursun.
Talep etti, şantaj bilen talep etti deyimize. Algadını yamanatın шығарға. Еміне шулай, Каманың ойлап тапқан дарылары. Бары тек біздің мәнфәғатлерге қызмет етерге тиіс. Срочно! Срочно! Başında Abuzer. Ay Seyfi canlı kayım. Girdim kayırmana. Kaldım karanlılarda. Ey Seyfi. Bütünleyi bitirdiler beni. Bütünleyi yukka çıkardılar. Çilikimni kaldırmadılar. Ey Seyfi. Şundan nerse? İşten kovdular. Hatırım taşlap çıkıp gitti. Malay benim bilen söyleşmeyin. Kızım kargıy. Olarına meğen eksilisin indi. Biz sana nişik yardım et alam. Benim hazır bari bir yolumla kaldı. O yol senin yanına ağaç başına benim. Yok da sileme. Yürüysek yok bunda. Kirak mı? Seyfi. Durma. Seyfi. Tek yok da sileme. Yapma Seyfi. Yok dilem. Yok. Seyfi. Yok. Ya Allah. Ya Rabbim bak. Bana şuşunda da icari miracata. Bunun en iyi. Basinde. Kim kilesin tügele ekmediler basın Fuat Abzalı bir çeşmesem ha? Yok. Haykırdılar. Bu kitapta derim dediler. Tuzayı pribudut dediler. Bu tipa derivin bigrak korkunç yangırı yine. Kızını kışısıyla kirifleşecek dediler. Belki onu başka Siz Kazan'dan. Мәскәүдән Ашапов Риф Әбелмәмәтов, МЧС башлыгының ағаш башына менүчеләрен төшерү буенча урынбасары. Ну? Нәрсә җәмәгать? Доигрались? Районыңыз белән ришвәтчелеккә кереп баттыгызмы?
Гафу итегез. Безнең райондагы булган коррупция башка районнардан артыграк түгел. Ағаш бұтағын атланып ришвет белән көрәшеп утыручы сездә генә, ә? Без күп меңгермәдек аны агач башына. Меңгермәдегез. Әгәр дә сез ришвәтчелеккә кирип батмасагыз, шул дары уйлап тапкан химиктан коркыр идегезме? Дияр. Яны башка җирдә пашаларга. Ағаш башында. О, катец. Кемнеке? Аныкы хатынына шәхси миллек итеп билгеләнде. Һәм ул машина? Анасы да аныкы. Нәрсә булды? Кая нәрсә? Бу хатын. Бу хатын да аныкы. Үзе әйтсенләр. Исәнмесез? Исәнмесез? Ирегез, ришвәтчелеккә каршы көрәш игълан иткән. Ул акылына килер дип ышанам. Рәхмәт менә район җитәкчеләренә рәхмәт. Акылына килер. Әле акыллы да түгелмени? Соң менә шушындый байлыклардан баш тарткач инде. Баш тартамы? Әйе. Монсы кем тагы? Бу Әбүзәр район газетаның элекке редакторы, Нәрсә? Хәзер монда күчтемени? Ирем ясаган препарат турында мәкалә язган кеше шул. Минем аның белән сөйләшәс килә. Әбүзәр, синең белән сөйләшергә телиләр. Әнә, Мин антикоррупция комиссиясы әгъзасы. Коррупция сәгъзасы. Шу коррупция белән көрәшә. Менә шундый хәлгә калдым инде мин. Мин Мәскәүдән килдем. Кая? Мәскәүдән килгән. Мин Киевтан. Ey Allah. моның белән сөйләшергә. Кайтып кына китәсем калган шушы Киевга. Мәгънә юк. Ярый, үзе белән сөйләшер вакыт. Үзе белән. Хәзер. Сәлфимин Галич. Исәнмесез? Исәнмесез, Казаннан? Мәскәүдән. Мәскәүдән. Мин сезне... Мин сезне Мәскәүгә алып барырга дип килдем. Анда барсам мине кулга алачаклар. Бүтән кеше монда шулай ди миңа. Борчылмагыз, сезгә беркем дә тимәячәк. Мин сезне үзем алып барам, үзен кайтарып та куярмын. Юк, мин сезгә дә ышанмыйм. Мин хәзер беркемгә дә ышанмыйм. Миңа телевизорда Владимирович әйтсен, Сәйфигә беркем дә тими дип гарантия бирсен. Шуннан соң гына барам Мәскәүгә. Ярар. Синең белән сөйләшү авыр икән. Менә нәрсә? Син ришвәтчелеккә каршы көрәш игълан иткән булып, бик зур размерда взятка алгансың. Катец, машина. Менә. Хатының Балмайда йөзә. Шунда нәрсә булган? Мин бит сездән аларда взятка сорамадым. Катыш сорамадым, машина сорамадым. Ришвәт алуның бер ысулы шул. Сорамыйча бирүләренә каршы килмәм. Ник катыш сала башлагач, төшмәдең агач башыннан, ник төзүчеләргә каршы тормадың? Мин аларга салып бирегез дип әйтмәдем. Хатыныңа хысысы милек итеп оформлять иткәнсең бит. Мин айырам аны. Хосуси милкелеге белән айырам. Сәйфи. Нәрсә сөйлисең син? Сиңа оят түгелме, Сәйфи? Руфия, сиңа оят түгелме? Ничә ел яшәп, эчке дөнья халатыңны белмәгәнмен. Дөнья Сәйфи. Минге солар белән чыгып карадыгыз. Ай, кулланма, аны сул кулланма.
Менә нәрсә? Аңа йоклата торган дарулы пуля белән атарга кирәк. Хайваннарны йоклата торган транквилизатор белән. Ялгыш үтерсәк? Үлмей халык шыдамы. Кил. Ama bu sokur. Mulla. Бар. İhtibarınız öyle bir var. Uzun. Seyfi. Bizim milli komitenin yetekçisi olarak ben sana aytayım, mana bu oğay dürüst urunda usmuş. Mana o ene. Ana. Çıkmışsam kilem. Mamulya! Seyfi'nin uğrunun hazır uzun olan Canı Seyfi не пропадет! Я протестую! Менә багаж башына һәм кирәк барыгызның да кирәге!
кеңешлешергә килдем. Сейфи Мингалимовичның бронза бюстын ясатырга ниятебез бар. Һәйкәлгә әле иртәрәк. Сез нәрсә? Сейфи исән түгелдер дип уйлыйсызмыни? Дөнья хәлен белеп булмый. Сез харап иттегез аны. Сез харап иттегез дигән була. Без. Алай түгел. Ул һәр вакытта да кирәкмәгән нәрсәләргә каршы көрәшеп маташты. Зур шәхес иде, әлбәттә. Ничек инде иде? Сез нәрсә? Сез әллә берәр хәбәр ишеттегезме әллә? Юк, мәгълүмат юк бит. Бернинди дә мәгълүмат юк. Сезне мәктәпләргә чакыргаларбыз. Очрашуларга. Ник? Ник? Сейфи Мингалимович турында сөйләрсез. Нинди кеше иде ул? Нәрсә ярата иде? Гаиләдән индирәк иде. Менә шулар бит барсы да үсеп килүче яшь буынга бик кызык булачак. Сезнең эшегез беткән ахырсы, әйме? Барыгыз чыгып китегез әле. Сез харап иттегез аны. Сез харап иттегез дигән була. Карале. Барыгыз әле чыгып китегез. Күземә күренмәгез. Барыгыз чыгып китегез. Ана, әйтеп бетерәм. Сәер ирегезнең сәерлеге белән әллә нинди зур недвижимостлар ясаттыгыз. Сезнең әле бу недвижимостьне конфискацияләшәкләр. Менә конфискация. Нишләттеләр? Кайларда булдың? Ничек йөрдең? Мәскәүдә, Большой театрда булдым, зоопаркта. Тукта, препаратыңның язмышы ничек хәл ителде бит? Аны бит бөтенләй кабул итмәделәр. Шулай да анда яшертен генә галимнәр Мәскәүдә эшләүче чиновникларның ризыкларына салып карадылар. Ләкин шул препаратлар ризыкны ашаганнан соң җитәкчеләр взятканы тагы да күбрәк ала башлаганнар. Бу очраклы хәлдер инде. Шулай да составын бик әйбәтләп тикшерделәр. Ричватчылыкка каршы бернинди дә катнашы юк. Бары тик кысасыны гына китерә торган дару диделәр. Менә шулай. Ришватчылыкка кизәнгән килеш син Мәскәүдән исән-сау кайтып җиттең, Карале. Үзем дә шаккатым. Менә бу коттедж белән машинаны нишләтәбез, Нишләтәбез инде? Син монда яшисеңдер, монда. Юк, кирәкми. Миңа бит синең белән өйләнешкәннән бирле әнә теге иске йортымнан да иң кадерлесе юк. Кирәкми. Руфия, син үз акылыңдамы соң? Мин нәрсә? Җәй буе агач башында юкка гына утырдым менә. Соңгы тәҗрибәдә хасуси милек итеп язылган. Машина да синең исемдә. Ришвәт? Шулай булгач, шапарт кына, тыныч кына яши.
Бу ришвет. Ничек ришвет булсын? Райондагы бөтен юлларга асфальт, бөтен авылларга асфальт салдырдымы нәрсә? Ришвет. Бөтен райондагы һәр авылның мәктәбенә ремонт ясаттырып чыктым. Ришвет. Китапханәңә 200 китап кайтарттымы нәрсә? Карале. Без тагын ришветчилеккә каршы көрәшәчәкбезме соң? Әлбәттә көрәшәчәкбез. Безнең бит әле армиядән кайтмаган малаебыз бар. Аны да бик әйбәт җиргә эшкә урнаштырырга кирәк булачак. Руфия, минем башыма тагы бер идея килде бит әле. Нинди идея? Менә бу коттеджның соңгы катында лаборатория төзәчәкмен. Нинди лаборатория? Мин барыбер ришвәтчелеккә каршы препаратны уйлап чыгарга тиешмен. Ул препаратны эчкән кеше взяткадан паралич сугып үләргә тиеш.